Sanibonani sanibonani balalele emakhaya ke nisabingelela kuyena ke lapha no-MC Mluda khona la eMluda TV. Ake ngithi nje mawuqala nqa usilalela okanye ukusibukela osukwini lanamhlanje sacela nje usubscribe ke wena ongasubscribe ke kanti wena ke obuvele uyingxenye yefamily yethu ke khona la eMluda TV ngithi nje salute. Kanti ke nje nanzi esithe isematheni osukwini lanamhlanje ke laphana umculi wamaskandi ke laphana igcoka melisha ebesiyazi ngokuthi li-ambassador okanye liyinxusa yalaphana kaKhathi ke seliveza ukuthi ke laphana enkundleni yokuxhumana yalo ke laphana uFacebook seliveze ukuthi lona seliyinxusa ke laphana yayo ke iJonathan D. Uzokhumbula ke lapho umlaleli okanye imbukeli lapha ekhaya ukuthi besazi ukuthi thina inxusa la Jonathan D okanye iambassador yebrand iJonathan D bekuyena ke laphana uKhuzani ke umfoka Mpungose ke kanti ke igcwame elisha nayo seliveze ukuthi seyiyona njengamanje seliyiyona laphana inxusa ke laphana la Jonathan D. Ngabe uthini umbono wakho ke okanye uvo lwakho laphana ke mbukeli mayelana nalesi sigameko sokuthi ke laphana igcwame elisha seli-ambassador yaka Jonathan D. Sibonge nje ngosilalela osukwini lanamhlanje sacela nje ungakhohlwa ukusubscribe. Bye bye.